Kvalitetne sirovine osnovni su element svakog proizvođača, čija je primarna poslovna orijentacija kvaliteta. Proizvodnja rezane građe danas ima široku primjenu, a glavni oslonac je svakako kvalitetno drvo. Osnovne vrste drveta koje mi držimo su četinjače, listače i egzote. Tako su kod nas podijeljene i klasificirane. Najpopularnije što se tiče četinjača su jela, smreka i ariš. Što se tiče listača, to su bukva, hrast i jasen, a što se tiče egzota, tikovina, mahagoni i iroko. Drvo je u građevinarstvu nezaobilazan materijal koji se ističe svojom kvalitetom i širokom primjenom. Daske, grede, krovne konstrukcije i rezana građa uopće koriste se za razne radove, od građevinske stolarije preko proizvodnje namještaja pa sve do brodogradnje. Jela, smreka i ariš uglavnom se koriste za proizvodnju građevne stolarije, egzote za izradu brodova, pogotovo tikovih paluba, i listače imaju široku upotrebu uglavnom za izradu namještaja, gazišta, rukohvata itd. Sva rezana građa sušena je umjetno u sušarama, tako da na nekih 10 do 12% vlage, tako da je ona praktički spremna za upotrebu i proizvodnju namještaja. Osim rezane građe, još jedan proizvod na bazi drveta jest i furnir. Furnirske daske režu se vrlo tanko, tanje od ostalih drvnih proizvoda, pa je ovisno o procesu proizvodnje furnira obično vrlo malo drva izgubljeno. Primjena furnira je uglavnom za izradu namještaja, znači oplemenjivanje nekakvih sirovih ploča, proizvodnja vrata ili tako nešto. Kod nas je najpopularnija vrsta hrast, daleko najviše, s obzirom da je iz našeg podneblja. Od egzota ili stranih vrsta najviše je u upotrebi američki orah, tikovina. Prednosti koje donosi korištenje furnira u svakodnevici zasigurno je veliki izbor drveta iz različitih podneblja, neograničen izbor nijansi te više vrsta lakova. Evo ovdje je primjer jednog prirodnog furnira i njegove imitacije, znači koja je umjetno napravljena. Znači razlika je, ide se da imitacija bude čim sličnija prirodnom furniru. Razlika je, prirodni furnir ima nekakva svoja ograničenja i što se tiče dimenzija i količine, da se može naći u jednoj boji, u jednom prostoru, gdje je prednost ovih umjetnih furnira da vi u jednom većem prostoru ili većem poslu možete zadržati istu šaru i teksturu, boju. Kroz povijest, mnogi narodi različitih kultura i tradicija u različitim klimatskim uvjetima često su koristili drvo kao osnovni građevinski materijal. Drveni objekti danas privlače pozornost svojom prirodnom ljepotom, praktičnim detaljima i jednostavnom izradom.